angazi bakhompoza bethini okuzingoma kwabo abadala nami ngithole ukuculwa ngazo. Kuthiwa izihlupho lezi zinjena uwe Idlozi lami. Uwe Idlozi lami wathumele emoyeni kanti uzoxabanisa nabakwethu. Uwe Idlozi lami wathumele emoyeni vele uzoxabanisa nabakwethu. Right. Abona Idlozi manje into efana, uNkulunkulu into efana, zonke lezi zinto izinto ezifana. And bayenza fani be invisible belokhu bengabonakali through omens and actions. Ngesifaniso. And abantu sesiye sathatha into eziningi siqamba amanga amaningi sithi into ezifunwa amadlozi noNkulunkulu ngoba abavelanga abasho bona abakufunayo. Abona mina kunezinye izinto engiziyalayo. Lokhu kunjena imithetho enjena elishungithi umuntu wazalwa vele enomthetho. Wasufika abantu bayinonga imithetho bayidesign ukuthi ihambisane naloko okufunwa yibo ukuze bacindezele abantu. Kanti why uNkulunkulu ehlala efuna into ezicindezela abantu? Why Idlozi lihlala lifuna into ezinzimela abantu? Akaze kube lula phela ngazozokuthiwa nje indaba yeDlozi. So kuyibunzima bodwa umuntu othwala nzima omunye usuyathwasiswa laphana ufuna izinyama kuhlatshwa inkomo lapho ilezi nyanga ezincane ukungena emabhutsha. Yazi noma zimunya amagazi ngama-vampire lento esazibona kuma-TV. Umsebenzi nje okhona umsebenzi wokuthi kudliwe izinyama. Bese ubuya bona labo ababonayo labo ufika nje kuye kuthiwa sanibonani makhazazana. Ufika nje kuye. Ningakhathazeki ngekhamera sithathe kusoba abantu. Abantu abathathu sibathathe, the only face esithatha la is this ugly face. Ape, Zinjanthropus, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Zinjanthropus. What a view. All right. Ufika nje kuthiwa uyahlolela. Zangathi mina yabona lezi ndaba zokuhlola lezi. Akasizike sizibeke eceleni ngesikhathi. Usuke ekhaya usuka wazi manje nayo le ndoda yambaleke lithathwa ilesifebe. Ufika uzohlola ukuthi indoda yakho ithathwa isifebe uneku 500 ngithathe mu 500 rand. Ngiyawudinga phela. Isifuba sakho siqineni uyezwa nje ukuphefumuleki nayi lento yangihamba lidlisa. Awumbikela hayi into engilandile nayi lento yangihamba ifike ingcine lapha engithini sengikhipha imithi ngikulala. Kodwa uzofanele uqale kulo 500. Sutshela into eziningi ugogo wakho nawe usefuna ukuthi imbuzi nenkomo. Lokwathini lo wafayo uyihlo nonyoka abashadananga. Ngithanda babe izilima babegcela ufebe engqondweni zabo. So mina ngijenaphi lapho? Baba nomama bashadananga bazoshatelwa yimina athi bafile izipoke. Amathambo ayoshatha bese yolala kanjani ekutsheni. Hlukana nami. Nikhona nisahamba nami. Abona kunezinye izinto ezingayenzi sense. Mina elifini yami ngeke ngivume ukuthi inja ingujakalasi. Kuyafana kodwa kuhlukile okunye kuhlala esigangeni okunye kuhlala ekhaya. Nisekhona badodana hamba nami. Kumele wenze umsebenzi amazizimbane uzothiwa abafana abanamazizimbane laba abakhuluma i-English yabo boyfriend babantu abenda. Oh my brother, I will help you. I'm going to help you, my sister. I'll help you. Then you buy a cow, we throw in the sea. Utela thenga inkomo. Inkomo yakho izolahlwa elwandle. Wena into omnika yona imana uyibonanga nale nkomo lesiyo lahlelwa. And Idlozi likagogo wakho wena abanye bahamba nabana befike kuthiwa unesiphiwo igift oyinikezwe Idlozi lakho. Khona lemazimbaneni emafletini umuntu udivide ikhetini uthi uzokwenza rich akunika imali. Kodwa mbona itoilet yakhe isekhoneni lapha. Istove sakhe nasi la. I-bedroom yakhe iduze ne-toilet yakhe kwaphana. Babe kunomuntu ohleli kahle okakele emakhanda akhe kona pha. Abesethi uzokunika imali. Imali yakho ukuze uyithole kuthiwa isiphiwo sikagogo wakho. Kumele wena ulethe inkalakatha yemali ukuze wena ubheyile out imali lana ukuze uyithole. Ngithi ugogo ikumkhulu wamqosho, ugogo wayesindindwa sangempela. Ikwafe seseyinkalweni ugogo. Ugogo wayengakwazi ngitsho nerobot wayengazi nesilungu. Usekhuluma nami isilungu nina bafana bamazizimbane sona sinjele isilungu. Khuluma nami isilungu. Ugogo akasakwazi ukuthi ahamba ekhaya emsamo.
ufike kuvuka umuntu Idlozi ekhaya phela nginikele imali ngiyoyilanda la igcixwe khona ugogo sehambe ngamla ama robot uthi kuyini irobot mayibona ugogo uyabona ezinye izinto zidinga ukuthi ucabange nje ekhanda lakho ningahambi lihlolelwa into ezingekho uthola wenza imisebenzi ewu-15 mhlawumbe inkomo nizinyama inkomo yakhona futhi vela nidli ivela inyama ifike initshele ezangaphakathi namancina bekhanda inyama yakhona ithwalwa yonke yahamba hayi ningadlalana nikhohlisane amnangeke akimi yakufika ekhaya ake ngizwe ndoda wena wamaglavisi ovala umbobo kakhulu ngiyabona uyayisaba letho thebulala bakho beza ngamisaba khona ufuna ukufa tshela mina ungaze kanjani uzwazi ukuthi kunokhokhovula ungena kulezi zinto lezi zabo internet hayi ngigcwele ku internet ungaze ufune ukuthi akagogo wami wena ndoda ungaze kanjani ngitshela umuntu ndoda ihlala sonke kuthembisa wathi kunokhokhovula alright nkalakatha ungaze kanjani wena mhlambe ukuthi uyinyanga mhlambe ungihlolile uzotshela abantu lapho ukuthi ungihlolile ngithola ku-Google ngithola ku-Google ithi Google imithi yaba uyavela nawe into engiyithandayo kwaba u3 esengibuzile omunye unithole ku-Google ngonkosikazi wakhe omunye utsheliwe kwesikhathi kumele utshelwe nangomunye umuntu onolwazi ngami ukuthi ngempela lo muntu uyazenza lezi zinto ngoba lento leyo uzohlala kuphela unithola laphana kunabufakazi into ezinganabufakazi ziyahlupha nithola kanjani nkosazana nonkosazana internet nina vele uthi niyaloya manitshela nje nihlala nje nidinga into ku-internet ukuthi ngibani oloyo ubani ngibani o10 uthe ungibona ku-internet navele nangithanda ngiyabonga unithola kanjani mama umntana wami babulala umntana wakhe naye layelo umngane wakhe weza la weza nobaba wami wasisenzela kumntwana kwasho ukuthi uyagula naye umntanami wena unabantu asebeke bafika la ekhaya ngiyabonga walatha abantwana masinda waletha umfowabo basinda babenesipeshini wakhe right aliseke ngilethe omunye nimzwile umama oluthena waletha omunye wasinda waletha omunye wasinda ichain akusomuntu ofikile noma ozwa ngomuntu namhlanje ulethe abanye ukulaphana lokhu kumele kube nobufakazi ngoba abantu bayaganga unafana laba abakhuluma isilungu la abanye into lezi bebhalile ibintshela inyanga leyithayi kunabanye nanti ngicheka lapho mbona omunye sengukhokovula ngithi hayi bayazihlupha abantu abafuna ukuba ngizanga koleka imali into engiyangiyibuke ngiyithande ukuthi ngiyangijike ngiyithole ukuzidlula labo abacathamela imali ngobugebengu uNkulunkulu uyangibusisa imizi ikhona izimoto zikhona amabhizinesi akhona uNkulunkulu uyabona ukuthi ngiyazama angazi ukuthi ngiyayenza kuningi engifuna ukuthi nje ngikufeze noma kugcwaliseke ngalolu bizo nikhona amadoda nami yazi esikhathini lesi eBhayibheli kwakunamadoda othiwa o-Apostoli Paul bekhuluma namaqala babulala abantu badika lapho bathi sebeshaywe ngumbani uNkulunkulu sebephendukela kuNkulunkulu bayibuthi imnikele bekhuluma nabantu bebashumayeza hayi imbhalo engibonayo ngabona ngenyanga kodwa ngithi ukukholwa vele ukukholwa into engekho uyenzile khona yayizwa lento ngisho la madoda ayithi uma ekhuluma kuvungame abantu kodwa namasikhuluma uyathola nje ungama-half yebo kodwa kunokungabaza kodwa ngithi kulungile ukungabaza kwenza wena ongatshazwayo ufune ukugcwalisela ngoba ningahlala nikhombisa ukukholwa kukho konke nizoyenza lo azibone ngathi senza konke angabe sakhuthazela ukuthi ayenze okuningi ngokudlulela